I pozdrav svima ljudi, ja sam Luka sa kanala Mr. Black Lord i u ovom klipu ćemo igrati FIFA 17. Ljudi, napokon sam uzeo FIFA i sada možemo da je snimamo. Danas započinjemo serijal koji se zove The Journey. Da, ok ljudi, snimat ćemo i Ultimate Team i karijeru, ali najviše, prvo ćemo The Journey da završimo, mada ćemo kombinovati i ovako. I imam još jednu novost za vas, više neću snimati Clash Royale preko mobilnog, već preko kompjutera, da. Tako da, eto, sljedeći klip će biti Clash Royale, neko iznenađenje. I da, ok, idemo u The Journey, ljudi. Ok, započinjemo. Da vidimo. Ok, sada izaberemo tim u koji hoćemo da odemo. Ne znam. Ne znam koji bi mogli da odaberemo, nisam to ništa radio, ali evo može u Liverpool. Evo, u Liverpoolu ćemo započeti i idemo ljudi. Idemo. Ok, počinje. Aha, znači ovo je neki turnir. Kup. Aha. Ok. Ja mislim da je ovo taj Alex. Da, jest. Kad je bio mali. Aha, ovo je moj otac. Ovo majka. Ok. Znači nije bio faul. Ali dobro, ja mislim da je to bio faul. Son of mine goes down like that. It's embarrassing. If you're going to talk like that about our boy, you you should leave. If I want him to be a proper player. Just get out of it. Fine. I'm leaving. Odlazi. Go on then. Odlazi. Znači razveli su se. Valjda. Da. All right. Penalties it is then. Aha, sada šutiramo penale, ja mislim. Da. Da vidimo. Ok. Prvi ovaj iz našeg šutiram. Da vidimo. Au, brate. Ali ga omaš. Ok. Da vidimo šta će ovaj uraditi. Omaš je. Ok, sada mi šutiramo. Ok. Devetka, ok. Sada moramo da ga damo, ja ne znam kako ćemo ovo izvesti, ali dobro. Oh my god, dali smo gole. Dali smo ga, super ljudi. Ok, super. Ovo je neki drug. Ok, svađaju se. Hey, first a minute. You should hang it here. Be like a trophy cabinet. Ok. Didn't even care that we'd won. Look, better go, mate. Mama want to hear about the match. See you Znači next Monday, yeah? Aha, mora da You ide. played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. Hey, Alex.
Champions! Ovo mu je deda, ja mislim, da. Da, to mu je Plenty deda. for 'em. Come on. What you thinking? Ok. Football. Ljudi, zaboravio sam da uključim ovaj And Dad, prevod. Da, ne, ona slova dole, subtitles, kako se već zove. Working. Tako da, to ćemo samo da se ovo završi. You're gonna have to make football your life. Tako da, eto. George Baker was at the game today. He was impressed. the scout. Aha, znači, onaj čovjek pored ovog, I want you to have this. I Aleksovog scored my dede, 100th goal. ga je zapazio. February 1969, Pa sad Coventry ćemo... City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Here, might bring you luck Ok, too. poklanjam loptu. You sure going, Dad? Oh yeah. I'll practice with it every day. Well, you better get on with it then, ain't you? Ok. Super. Barem smo ga dali. Ovdje, koliko ja vidim, ovo je baš talentovan. Ok, 7 godina kasnije. It's time, Alex. Ali je ostario jebate. Kakav je. Ok, sad je ona špica. Ja, koliko sam gledao trailer, ovo je odlično. Odlično su napravili ovo, stvarno je super. Ok. Opa, i Royce, i Kane, i Di Maria, ma ne zezam. I James Rodriguez. Znači tu su svi otprilike. Super, super. Odlično. Come back, Kate. Ok. Aha. Young Players Battle. Znači, sada idemo na neku kao selekciju i ako prođemo idemo u Premier ligu. Dobro ljudi, idemo samo da namestimo ova subtitles, kako se već zove. Subtitles. Nije u Canva. Ok. Ljudi, ja ću sada stopirati video samo da sredim to, tako da kada to završim vidimo se. Ok ljudi, sredio sam. Idemo sada znači na exit trial. Ok. Znači, engleska ova akademija fudbala. Da vidimo sada. Aha, evo ga i ovaj Volker. Da, Volker. 4 years in the academy and it all comes down to an exit trial. Never thought we'd be showing up for one of these. Ok. Personal, ok. Aha. Znači, kako mi budemo odgovarali, tako će se i naša karijera razvijati. Tako da, ok. Da budemo napaljeni, cool ili i jedno i drugo. Ajde, bit ćemo balanced. Aha. Ostaćemo fokusirani. Just gotta stay focused, Gus. Listen, lads. Okay. Don't see this Aha, as evo an ima exit trial, prevod. okay? To See je it as an super. opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Baker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one.
And you lads are just that. Okej. Did you get so grown up? Wish Dad could be here, Mum. Hey. Today's about you. Okej. Nice motor, mate. Koji... Aha, ono mi je neki kao protivnik. A evo, nice, ti... Nice attitude, son. Well, yeah. When you're this good. Ignore Okej, him, ovaj lads. će nas Let your izgleda tenant do the talking. zezati malo. Has he got pro contract? Rough. Aha, izgleda ima već neki ugovor da prelazi u Premier League. To prove that you got the skills to make it in the professional game. Okej. Now, for the last few years, you've all been honing your skills at your respective academies, but for whatever reason, you've been released. Now, the league organises these trials because it believes some very talented players will slip jednog between the onaj cracks. So this is Michael, your chance valjda, to prove to me što je and to bio u all of the uvodnoj scouts špici. from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional footballer. Okej, sad nam nešto Make no priča. mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. Okej. But for some, it could be the start of the professional career you've all been working towards. Okej. Everything you do, every kick of the ball will be scrutinized. Znači, sve što uradimo utjecat će da prođemo, na to da These prođemo. lads behind me already have their pro contracts. Znači, već ima They know where they stand. profesionalni ugovor. They are the bar. And today, you're gonna take them on. So let's see what you got. Okej. Right, Williams is eyeballing you again. Okej, koji je njegov problem? What do you think his problem is? Mommy and Daddy stop his pocket money or something? Okej. I... Da vi... Hunter. Hunt. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multi-dimensional player that can play anywhere, but today you get to choose which position's best for you. So put your best foot forward. Impress these scouts, all right, lad? So what's it gonna be? Ajde, sad ćemo da izaberemo... Cama. Da li da igramo Cama? Ajde. Uzet ćemo Cama da igramo... Oh, following in Granddad's footsteps, eh? Okej. Alright, lad. I deda Go nam do je him bio. proud. Cam. Super. Right, first up, a quick half of 11 aside. Let's sort out the men from the boys. After that, we'll work on some drills and another half of 11 v 11. Aha, prvo for ćemo top igrati players. All right, lads? jedno poluvreme Go pa do ćemo yourself nešto vežbati, kao na treningu nešto. Dobro, idemo. Okej, idemo. Ne znam kako vam se do sad sviđa, ali meni je ovo super, stvarno. Okej, idemo. Aha, igramo sa cijelim timom. Pošto sam gledao od nekih youtubera da u početku igraju, gledao sam da igraju sami onako, ali izgleda okej, već imamo napad. Dobro. Okej, okej, da vidimo. Ja, za koliko? Koji faul, bre, sudija, si ti normalan? Okej. Ajmo da skočimo, skoči. Okej. Dobro, odigrat ćemo tu. Dobro. A daj, bre, neće nas ljudi. Neće nas sa Hunterom ništa.
Ok, opet faul, brate, šta je ovo? Ok, neće da izvedu odmah. Ok. Ok, 6.0 nam je ocena. Ajde da ispucamo. A, daj. Loše. Dobro. Šta je faul? Ne znam, brat. Ok. Neka to tu. Skači. Au, sve da preskoči. Ok. Ok, ljudi, izvinite što sam učutao. Ušao mi je neku sobu. Ok, on je ovdje nešto ovo nije trebalo se desi. Dobro, ajde. Loše igramo, ljudi, loše, stvarno loše. Dobro. Joj. Super. Omašili su ga bare. A idemo na Huntera. Jednu. Ok, omašili smo. Ok, može. Može. Idemo. Šut! Kako? Ali dobro smo uradili, ajde. Ok, ovo je nešto novo dodato. Ok. Dobro, ajde. 32. je minut, mi igramo, ja mislim, samo jedno poluvreme. Tako je barem pisalo. Ono, u subtitles. Ok, ovo je faul. Dobro je. Dobro. Faul, tako je. Dobro, ajde. Ima to. O, brat. Dobro je. Jao, brate, ovo ima šute. Bolje bi ja šutno. Dobro. Šut, Hunter. Fuck. Dobro. Da smo barem pogodili gol. Da nam se ne spusti ocen. Dobro uklizavanje, tako. Ok, kraj za ovo. Sada ja mislim idemo na neki trening. Da. What, mate? Don't look yourself out there today. Need to wake up. Da, moramo se probuditi. I need to wake up. Yeah, you do, mate. Sharpish. Ok. Drugi smo, super. Drugi smo ispali, to je odlično. Ok. Shooting drills. Let's see how good you are at putting the ball in the back of the net. Ok, šutiramo. Ajmo. Ok, sranje. Duplo sranje. Ovo je super. Ok, idemo gore. Op. Loše. To, pogodili smo flašicu. Brate, da li je realno? Da li je ovo realno? Koji su? Drugi. Ajde, može.
Blimey, Hunter. Where did that come from? You've been watching videos of me. Ok, nećemo ništa reći. I know. You can only wish you were this handsome. Dobro smo izabrali. Uglavnom smo normalni, nismo ni naloženi ni previše cool. I to je super. Ok, sada trčanje, dribling u stvari. Idemo. Ok. Aha, ovo ne bi trebalo da bude lako. Ovo teško, ne bi trebalo da bude teško. Ok. Dobro. Ok, šut. I... excellent. Ok, drugi smo i super. Dobro. Passing to goal. Ok, sada Up next, pass. passing drills. Move the ball with precision. Dobro. Ok, idemo. Šut. Tako je. OMG. Ala skide Goša je. Dobro je. Super, ovo je super ispalo. Ajde da, Hunter. Da li je moguće ovo? Ne verujem, stvarno. Da ga nije dao. Ok, excellent smo, super. Koji smo mi... prvi! Prvi, super. Super. Šta je sada? 2 na 3, ok. Okay, I want to see some skill. Positioning. Aha. Beating it. Dobro, može. Ok, idemo odmah da šutamo, pošto... Ok, loše. Super. Dobro, izašlo je. Ja, nije mogo dupli pas. Ovdje ne može da se menja igrač. Ok. Super. Ok. Ovo smo loše odradili, tako da ćemo još jednom morati. Ok. Definitivno smo loše odradili. Samo šutiramo, ljudi. Ne može ovo. Nešto. Šta je ovo? Ok, ovo je malo teže. Da, malo je teže. Nismo dali nijedan gol. I daće oni nama na kraju. Ma da. Da, evo ga. I to pred kraj smo ga dali. Tryharder, dobro. Idemo još jedno, pošto ovo ne može ovako. Ok. Super. Dobro. Loše. Dobre. Super. Odlično, evo ga, good job. Da li ćemo moći? Excellent.
Ipak ne. Good job će nam biti najveća ocena i to prvi smo, tako da, ok. To je to. I da vidimo šta će se sada desiti. This is it. The 11-a-side game. Your final chance to show us what you got. Aha, znači sada igramo pravo, znači utakmica 11-11. Looking sharp today, Hunter. Can't say I'm surprised. You got football in your blood, lad. Ok. Ok, pokušavamo da se fokusiramo. Trying to stay focused. A lot of good players here today. Attitude like that's the first step to making it in this business. Ok. Super. Idemo, da. Ne znam, možda bi bilo i bolje da sam izabrao striker, napadača u stvari. Ali dobro, ajde, ne mislim. Ok, idemo. Ok. Joj, što nismo uzeli loptu. Ok, barem da pobedimo ako je moguće. Dobro. Ok. Dobro, naša lopta. Idemo na... Dobro, opet ga nismo potrebili. Ok, oni tu imaju nešto loptu. Uzmite im loptu. Ne sme onaj da nam da gol, bre. Ok. Joj. Ok. Daj, vrat. Kako nije pogodio pas? Dobro. Ok. Super, idemo, ok. Ne. Ne. Ok. Moramo malo bolje da budemo, ovo je loše. Skači, tako je. Ok. Morao je bolji pas, ovdje ništa nismo mi krivi. Ok, evo ga Alex. I izgubio loptu, da. Super. Ne ide nam, ljudi, trenutno. Au bre. Zar smo ovoliko loši? Ok. Ok, Alex Hunter ima loptu. Ne mogu... O, on... Ej, jevi. Ok, ne smijem da nam dobro. Koliko je falilo? Da li me završi? Ok, nisam gledao. Nisam gledao, ljudi, ovo. Prođi.
Au. Okej. Tako je, brat. Taman kad smo mi uzeli loptu, ali dobro, prvi smo, super. Ali baš ne vjerujem da smo izgledali kao da smo najbolji. I to je to, ljudi. To je to. Igrat ćemo sa Hunterom, pošto ovo je The Journey. Well done, lads. I eto. Lots of hard work on display out there. Hard work in training is the first step to making it as a pro, and I saw plenty of that Okay. on display today. Some of you even look like you could play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes as well. Okej, sljedeće 3 dana Some of you may be lucky enough to get a pro ovi contract. skauti će nas pozvati ako su If that zadovoljni phone doesn't ring, i dobit ćemo pro kontrakt. keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. Okej. Williams. He's got a mouth on him, hasn't he? Never shuts up. You can give it large all he wants, man. I just want to play football. I feel you, bruv. But how awesome would it be to see him get released, though? Oh, mate. I dream about it like reoccurring. Okej. Dobro. Okej. Shift starts in half an hour. It won't be long now. Do you think Alex would be okay? He's been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure of the exit trials got on top of him. We played well today. Okej. Listen, Kaže Jack, deka, dobro smo igrali. about Harold. Maybe if I hadn't been travelling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut it short, it ruined him. You know, stopped you from following yours. I mean, you gave up everything. Okej. And I'd do it again. You know he just wants to be you. You. Right? What do you think, Granddad? Great performance today, lads. Top joy. You stood out of mine. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the Okej, evo ga ovaj. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't I know you. you? I used to collect football cards. Okej. Michael Taylor, Rising Stars. Zapazio nas je, ljudi. Agency. We On je are scout. absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas Day, doesn't matter. Cheers. I'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. Okej. He was around back when the Super. Bucks still playing. Super, super. We should call him. Okej. Super. Okej. To je to, ljudi, od ove epizode. Ovo je bila prva epizoda i nadam se da vam se svidjela. Meni je ovo super, stvarno mi je odlično. I eto, ljudi, ako vam se svidjelo, ostavite like, share and subscribe. I ljudi, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada, pozdrav!